aha, ariko abanyabwenge barabishyura bati kumbure niyo dukwira twese, ibyiza ni mujye kubadandaza mukora iki, mwigurire. Next. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurangije rukora iki, bashyiraho kadena. Mu nyuma za nkumi, banzimiriza iki kintu gihe kiranyica, mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni, mupfasoni nutwugururire. Duze nawe arabishyura ati ndababwira ukuri, walahi simbazi. 13 nuko mwame mugabye kuko mutazi umunsi nisa. Mana turazi ko ijambo ryawe ryuriho umugisha, ekuriho umugisha, kandi ubwoko bwawe buhabwa umugisha muri iri jambo mu izina rya Yesu, amen. Reka mvuge kuri iyi nkuru y'abakobwa 10. Ijambo ry'Imana ndavuga ngo muri icyo gihe, ni Yesu yabivugaga ariko aracuye umugani, ngo muri icyo gihe ubwami bw'Imana buzoba busa n'abakobwa 10. Ubusanzwe igifaransa gikoresha ijambo vierge. Vierge ni iki rero? Vierge ni umukobwa utarabonana n'umugabo. Ni iyihe signification bifise muri Bibiliya? Bivuga kwera, bivuga kwezwa, bivuga purity, nicyo bisigura. Ngo hama buzoba busa n'abakobwa 10, ariko arangije aravuga ngo abakobwa 5 bajya gusanganira umwami, aribo bibijuju, bafise amatara ariko badafise amavuta. Mu nkurikire, ngo abandi 5 b'abanyabwenge ngo bagiye gusanganira umwami umukwe, bo bafise amatara, bafise n'iki, n'amavuta. Aba bantu abakobwa 5 Bibiliya yisi bijuju, ivuga ngo impamvu ari ibijuju ngo nuko bagiye bafise iki, bafise amalampi ariko badafise iki, amavuta. Abakabiri ni abanyabwenge, bagiye gusanganira umwami, gusanganira umukwe. Aho umukwe bavuga ninde, mubyumve neza, wenda buri kintu ndaje ngisigure. Umukwe avugwa ngaha ni Kristo. Umukwe barimo baravugamo ngaha ninde, ni Kristo Yesu. Abanyabwenge nabo bajya gusanganira umukwe, ariko cyari igihe cyo gutegereza, bategereza umukwe bose. Abanyabwenge bafise amatara na mavuta, ibijuju bifise amatara bidafise amavuta. Baricara rero barategereza. Reka mbabwire ikintu mutari muzi. Iyo Bibiliya iduhamagarira muri iyi minsi, iduhamagarira iki? Minsi yose yamiduhamagarira mu Baheburayo 10:25 haravuga ngo uko iminsi mibi igenda yegerana ngo namwe abariko murushaho gukora iki? Guterana. Waza guterana muri ubu buryo bubiri. Icyambere, impamvu duhamagarirwa guterana dimanche ni ukugira ngo duhimbaze umwami wacu, ni ukugira ngo tuvuge ngo Yesu warazutse, Yesu turagushima, turagukumbuye, turahimbaza ko ukiri muzima, turavuga ubwiza bwawe. Donc iyo minsi yose tubayeho ngaha ku isi, ijambo ry'Imana riduhamagarira guterana cyane. Ntabwo dukwiye kuba abantu bo kuwa Mungu banyandwi, oya, ahubwo dukwiye guterana. Uko iminsi irushaho kuba mibi, dukwiye guterana, kuko bamwe barabirevye, barangije baragenda barapagana, basubira mu isi, basubira mu nzoga, basubira mu vyaha. So guterana kwawe, guterana kwanjye bituzanira iki? Bituzanira icyambere nababwiye, tuba duhimbaza umwami. Icya kabiri, niho turindiriye, niho dutegerereje igihe umukwe azozira. Duterana nanone turindiriye igihe umukwe azozira. Ngo aba bakobwa uko bari 10 bose bari bateranye, bari hamwe, ngo bageze
bahagaze barindiriye igihe umukwe wabo azozira. Ngo bamaze kurindira, Bibiliya yatubwiye ngo haza kugera igihe barasinzira. Araba amavuta barasinzira, araba amatara ubwo ni abanyabwenge barasinzira, araba ari ibijuju nabyo birasinzira, bose basinzirira hamwe. Imana ikurinde gusinzira muri ibi bihe. Imana iguhe kuba maso no kumenya ibihe aho biriko biragana. Amayamini hagije. Imana iguhe kudasinzira. Imana iguhe kubona muri ibi bihe aho isi ibintu byose biriko biranka abantu. Za nyiragongo ziriko ziraruka zitwirukana, amazi nayo akaba menshi muri Tanganyika yirukana abantu mukimuka. Isi iriko iratubwira ngo sinkibakeneye, aha si iwanyu, mutoke munipatie kiprase cyangu. Isi iriko iratwirukana ariko abantu ntabyo babona. Igira babwira nge simbakene, amazi nayo akavuga ati mumviri wanje. N'ibyorezo nabyo ni byinshi bivuga ngo so rero naje kubabwira iki, ngo bari hamwe bategereje umukwe bose, barindiriye hamwe umukwe, bararindira igihe kiragera ngo bamwe batangura gusinzira, barasinzira, hama bijuju birasinzira, abanyabwenge nabo barasinzira, umukwe abaraje. Mbega reka mbabwire ikintu, itara birasigura iki? Dawidi yaranditse aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge vyanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Iyo tuvuga itara tuba tuvuga ijambo ry'Imana, iyo tuvuga itara tuba tuvuga ijambo ry'umwami. Ni ukuvuga ngo ijambo ni itara rimurika, niryo ritumurikira rikatwereka wanyura aha siho, wagenda uku, ibi sivyo, wakwitwara uku. Bega ijambo niwo mucyo, nirwo rumuri, niryo tara. Bisigura ngo ibijuju byari bifise itara, byari bifise ijambo, ariko hari ikintu bitari bifise, nta mavuta byari bifise. Amavuta nayo asigura iki? Asigura mpwemu yera. Mpwemu yera ni ikimenyetso cy'amavuta, mpwemu yera ni ubushobozi bw'amavuta, mpwemu yera ni amavuta. Bisigura rero iki? Narabibabwiye dimanche, umuntu arashobora kuba mu nzu y'Imana apakiye ibyanditswe byinshi, apakiye amajambo y'Imana menshi, yuzuye vrema, ufise ijambo, atuka bene data babo ngaha hepfo, singiye kuvuga amazina yabo, nta muntu abarusha ibyanditswe. Akugira muri Ancien Testament akayigira gutya, akongera akagarura iki, akagarura Nouveau Testament akagarura gutya. Ariko umunsi umwe Yesu yaravuze ngo amajambo mbabwira ni mpemu, kandi ni mpemu itanga ubuzima. Arongera aravuga ngo inyuguti irica ariko impwemu itanga ubuzima. Umuntu ashobora kugira ibintu byinshi, akaba azi Bibiliya, akaba azi Matayo, akaba azi Luka, hari abantu buzuye ibyanditswe, ariko nibo bantu ba mbere mu busambanyi, ndetse ni nabo bantu bafasha umuntu kwihakana Imana neza. Abantu bazi ibyanditswe. Rero twamaze gufata ikintu cyo kuba mu nzu y'Imana, umuntu akaba yuzuye ibyanditswe, akaba apakiye, ukaba ufise amatara ariko nta mavuta ufise. Ndashaka kukubwira rero ikintu cyonyine Yesu arabiraho, amavuta agukonekita n'urya mugabo. Amayamini hagije. Twamaze kumenyera yuko kuba mu nzu y'Imana erega ushobora kwicara ngaha nkavuga imyaka 10 wumviriza aya majambo, ariko niba nta Yesu ari muri wewe, nta mavuta y'Imana ari muri wewe, ni ukuvuga ngo ibyo mba nkubwira ni inyuguti, kandi Yesu yavuze ngo inyuguti irica, mpwemu w'Imana atanga ubwo budashira. So kugira rero inyuguti nyinshi, kugira amatara menshi mu buzima bwawe, udafise amavuta,
ntacyo bimariye umuntu. Nongere mbibabwire neza abantu b'Imana, abantu munyumviriza, hari igihe abantu bicara gutya kumva amajambo akama yumva ibyanditswe ni navyo, wanamwegera akakubwira Yohana, akakubwira Matayo, akakubwira Luka, akakubwira Kuvayo, akakubwira Bibiliya yose, akakubwira ngo ndanayizi, ariko waraba mu by'ukuri nubwo ayizi ubuzima bayemo n'ivyazi ntago bisa n'ibintu bibiri bitandukanye. Naje rero kubabwira iki bantu b'Imana muri ko muranyumviriza, kuba mu mazi ntago bihindura umuntu ifi. Ushobora kuba mu mazi imyaka myinshi, nubwo wagenda muri Tanganyika ukamara imyaka 10 ntago uzoba ifi kubera ubaye muri Tanganyika igihe kirekire. Kuba mu nzu y'Imana imyaka myinshi ntago biguhindura umukizwa. Ikintu cyonyine gituma uba umukizwa, gira amatara wakire n'amavuta. Abantu nuko babayeho. Ejo twari muri mariage, nyuma ya Gervais ahantu twagiye mu bukwe bw'umuntu w'umugenzi yaje gukorera mariage hano. Hama rero tuhejeje, umuntu yararongoye programme, numva arasenze arasenga, cyambaza madame, mbe urya muntu arakijwe ngo hoya. Uburyo yasenze, asenze nk'abakizwa. Bisigura ngo abantu ibi bintu by'Imana babibayemo imyaka myinshi, ndetse barazi gusenga nk'uko nosenga, ku buryo mwumvirije amajambo yasenze uvuga ati mbega umuntu akijijwe. Kandi abantu bose iyo muhuye ni haleluya, amen, haleluya, Yesu ashimwe, abandi Yesu akuzwe, abandi Imana ihimbazwe. Umuntu akama muri ibyo n'imvugo n'umuco. Ariko reka mbabwire, agakiza n'umuco biratandukanye. Agakiza n'umuco wo mu ijuru, kwakira Yesu n'umuco wo mu ijuru. Imana ishimwe, Yesu nashime cyane, haleluya. Mume amini ihagije. Ushobora kuba uri hano umaze imyaka myinshi, turavuga amajambo vrema, hari abantu bazi no kuyafata neza, hari n'abantu bazi kuyavuga neza, hari n'abantu bazi kwishyira mu mutwe, hari n'abantu bazi kubiresita neza. Ariko kubiresita, kubigira bitamanuka aha ntacyo bigufasha. Ubwo muri wa wundi ubuzima bwawe bukaturunira hahandi, ukaba uzi kuri kurajya mu ijoro, kumbe umeze nk'aba bakobwa batanu bafise amatara badafise amavuta. Ndifuriza umuntu wese wicaye aha uyu munsi uve mu ishengero nk'uko waba ubaye hano ariko utariko urakira amavuta y'Imana ariyo mpwemu yera, kuko icyo nicyo kiduhuza n'Imana. Ikigaragaza ko Imana ikuze ni amavuta. Naho amatara, umeze nk'abariko bariga matematike na physique, ikimana igomba nawe ukwiye kugira ry'amavuta. Iyo amavuta rero yahuye n'amatara, yo bivyara nama avyaye amavuta. Ni icyayi kivanze n'isukari. Amaya amini haji, simunipatie amina. Mana yanjye ndagira ngo mbabwire iki. Imana iraduhamagarira ngo muve mu bisanzwe, mureke kumva ngo nongo kubera jewe nsengera restoration ngo ndakijijwe. Mbega umutima wawe urashingira inaha agakiza kawe? Mbega abantu baragushingira inahe kukijijwe? Mbega ikibano kiragushingira inahe kukijijwe? Raba twongere twisuzume. Hama turi mu kwezi kwivuga butumwa, turiko turavuga ubutumwa nivyo. Kandi ndifuza ko nyuma y'aya materaniro umuntu wese wicaye ngaha atarakizwa uze guhaguruka uvuga uti nukuri ndabiretse, ndabihebye, shaka kwakira uwo mugabo nanjye harira ibyaha ubuzima bwanjye nongere kubaho. Nukuri uraba wakiriye amavuta. Mbega ayo mavuta nayahe? Nababwiye ngo ayo mavuta ni mpwemu yera. Iyo ayo mavuta rero ahuye n'amatara bica bivyara iki? Na amavuta, na amata by'aya mavuta nyene. N'ubuzima bushasha. Nicyo rero Imana twizeze ko, kandi turabibona abantu bose bategerezwa gutegereza umwami, abategereje umukwe ari we
Kristo Yesu bagomba kuba bafise amavuta, bagomba kuba bafise amatara. Igihe udafise amavuta ubuze kimwe muri ivyo bibiri, nta hantu azokujyana. Dutegereje umugabo, dutegereje umukwe, turabageni biwe, kandi umugeni yama misi yose aryoherewe kubona umukwe, n'umukwe yama aryoherewe kubona umugeni. Iyo wabaye umugeni uba ufise amavuta, uba ufise amatara. Haleluya. Ndabifuriza kuva mu kamenyero. Hari idini ririca, hari ibintu by'Imana iyo bibayemo igihe ushobora kubipfiramo uzi kuri kurakira, kumbi wabipfiriyemo kera. Kuko Imana yacu ntigira abuzukuru, Imana igira abana. Iyo tuvutse ubwa kabiri, ivyo byonyine agakiza katwereka ko gukizwa ari personnel, ntabwo ari ibintu bya rusange, si ibintu by'abantu benshi, ni ibintu by'umuntu umwe yifatira ingingo akavuga ngo misemo gukurikira Imana, misemo gukurikira Kristo. Ibintu by'agakiza ntabwo ari ibintu by'abantu ngo kubera papa kijijwe, papa arabwiriza, papa yarigishije, papa ni umukozi w'Imana, nanjye reka ngende mu gakiza ka papa, nanjye nzajya mu ijuru kubera papa kijijwe. Ibyo nibibaho. Naho rero mera mbabwira ngo Imana nigira abuzukuru, twese turabana imbere yayo. Ntabwo Imana igira igisekuruza ngo igisekuruza cya Gustave gusa. Gukorera Imana kwanjye hari inyungu abanjye babiboneramo, ariko inyungu baronka ntabwo ari bajyana mu ijuru, kuko kujya mu ijuru biri ku gatwe k'umuntu, biri ku gatwe k'umuntu. Mume amina. Biri ku gatwe k'umuntu. Tugiye guhaguruka. Icyo tubuze ni iki? Abakobwa b'ibijuju nta mavuta bari babuze, nta mavuta bari bafise, ariko ivyo byatumye basigara. Ndakwifuriza nawe gusanganira umukwe vyose ubyujuje. Ayo mavuta nta yandi, ayo mavuta ni mpwemu yera. Ijambo riratubwira ngo nicyo gituma nimukazimye mpwemu yera ari muri mwebwe, mwahawe kw'ikimenyetso. Amavuta ni mpwemu yera twahawe kw'ikimenyetso. Ayo niyo atuma dusanganira umwami, tukamusanganira neza nta kibazo dufise. Amavuta ni mpwemu yera ku buzima bwawe. Bisigura ngo umukwe yaraje, abandi batahari, bituma abasiga, hama arangije yijyanira abari bafise amavuta. Kandi reka nkubwire, umwuka w'Imana Imana yadushizemo, muzi impamvu yamudushizemo, ariko muzi impamvu yaturekeye uwo mwuka. Afite reka mbereke, kurya umuvyeyi yabyara umwana hari icyo twita ni corde umbilicale. Cordon umbilical. Irya cordon nukuvuga ngo kugira ngo umwana atandukane na mama we, nuko muganga agira gutya, arakata, barayikata. Mumfasha ababyeyi babyaye hano, barayikata. Nukuvuga ngo kugira ngo umwana ajyaha mama ajyaha, nuko bayikata. Rero Imana yaraturabye, isanga ntiyatureka twenyene. Iravuga ati aba bantu, umuntu wese uzonyemera ngomba kumuha ikintu kimuhuza na jewe. Niyo mpamvu mwemu yera Imana yaguhaye, mwemu yera urakoze, mwemu yera Imana yaguhaye ari mu Mana, akaba no muri wowe. Ngiki kintu kibahuza, ngiki kiraro kiguhuza n'Imana. Nuko umwuka w'Imana uri mu Mana iri mu ijoro, Imana yarawusutse uza mu buzima bwawe. Hama rero niyo mpamvu narabivuze umunsi umwe, wewe biroroshe kumenya ibyiyumviro by'Imana, kuko umwuka wawe, umwuka w'Imana ari muri wewe. Haleluya. Umwuka wishobora byose atuye muri wewe. Uwo mwuka wishobora byose yaje gutura muri wewe, noneho hari connection. Ayo rero niyo tuvuga ngo na mavuta. Ayo mavuta niyo yatumye abanyabwenge bajyana n'umukwe. Hama ibijuju ntago byari bifise ayo mavuta, kuko bitari bifise umwuka w'umukwe. None kugira ngo bemeze ko uri umugeni w'umuntu, haba habaye iki kwanza? Haba imigenzo.
twita predote, twita dote, twita mariage. None ni gute umuntu ashaka kukwita umukwe iyo migenzi itabaye, cyangwa umugeni we byagenda gute, byanyurahe? Done ukuvuga ngo ngiye kugira ngo nemererwe kuba umugabo wa madamu, hari imihango twakoze, predote, dote, mariage, turasezerana hano imbere y'Imana, abakozi b'Imana babibona, ishengero ribona, dusezerana ngo jewe nawe tuzobana karamata rwose, nta kigomba kudutanya uretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ivyo twarabisezeranye kandi niko bigomba kumera, nuko bimeze. Hama rero natwebwe ntago abakobwa b'ibijuju bagombaga gukurikira umukwe, kuko icyari mu mukwe ntacyo bari bafise. Ntago muri ko muranahura, ntago bari gukurikira umukwe, kuko Yesu ni umukwe. Yesu azogaruka aje gutwara ishengero ryiwe, kandi azotwara abameze bate? Azotwara abafite ikimurimwo. Oh, haleluya. Azotwara abafite ikimurimwo. Ntago rero Yesu yari gutwara ibijuju, kuko hari icyo afise kimuhuza n'abanyabwenge ibijuju bitari bifise. Imana nishime cyane, Yesu nashime cyane. Haleluya. Uko niko dutegereza umukwe, uko niko dutegereje uko azogaruka, uko niko utegereje uko azogaruka. Impamvu rero yo guhura minsi yose, Bibiliya iravuga ngo bose baraje, abanyabwenge n'ibijuju, ngo bategereze umukwe igihe azozera. Umukwe aza kugaruka asanga bakoze iki? Barasinziriye. Asanga bose bariko baragona, bumva umukwe ku muryango baba, abandi barategereje bataha. Reka dutegereze shawe never know. Igihe batubwiye ngo azoza, badata barapfuye bavuga ngo azoza, basokuru barapfuye bavuga ngo azoza, ba Ariyeli sogokuru barapfuye bavuga ngo azoza, none ntaraza. None natwe mureke twigumanira amarampe gusa, aricyo bidutwaye. Ndavuze ngo ufata ingingo uyifata uyu munsi, uvuga uti mwami Yesu ngwino ture mu mutima wanjye, ndakwakiriye mbere umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Nawe wamaze kugira amatara ufise n'amavuta, igihe kirageze ngo nawe utangure kugenda ubera abo mwigana amatara, ubera abo mwigana amavuta. Abakubonye babone kuri umucyo mu buzima bwabo, abakubonye bamenye kuri amavuta mu buzima bwabo. Icyo ni Imana iri kwiratugombamo muri aya majambo muri ko murumva mu izina rya Yesu. Abantu Imana igiye gukoresha ngo babe imico, abantu Imana igiye gukoresha ngo babe amavuta kubabegereye. Mbega ko ijambo ry'Imana tuvuga ngo turi imoto ya Kristo mu bataramenya Imana. Wabimoto ute ko tuzi ko imoto ari igihe witeye parfait, ari igihe wisize amavuta? Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu nashime. Haleluya. Amavuta. Bwira mugenzi wangu amavuta. Mubwira uti ukeneye amavuta. Mubwira uti ukeneye ayo amavuta arenza ayo wari ufise. Mubwira uti ukeneye arenza ayo wari ufise. Bimubwire neza uti ukeneye arenza ayo wari ufise. Umva rero, Bibiliya iravuga, ndiko ndajya ku musozo, munkurikire neza. Bibiliya iravuga ngo hama abakobwa batanu b'ibijuju nibi n'abanyabwenge ngo bagenda ngo barategereza hamwe, barategereza umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, ariko bategereza bafise iki? Bafise amavuta. Amen. Amavuta niyo adufasha gutegereza, amavuta niyo aduha kwihangana. Iyo uri kuranyura mu vyago, amavuta niyo atuma ati oh mwana wa komera, hagarara, shikama. Amavuta niyo azogushoboza kurindira umukwe kugeza igihe azozira. Amavuta niyo aguha kwihangana wabuze mama wawe. Amavuta niyo aguha kwihangana wabuze umugabo wawe. Amavuta niyo aguha kwihangana Minervare yabuze. Amavuta niyo aguha kwihangana
abakobwa bagenzi bawe bose bariko bararongorwa, wowe uri kurasigara, kuko igihe cyawe kirindirijwe amavuta, kandi ukazuba ufise arenze y'abandi bari bafise. Umva, amavuta niyo aduha kwihanganira indwara, amavuta niyo yaguha kwihanganira iyi si irimo challenge, iyi si irimo ibibazo byinshi. Nta kindi kiduha kwihangana, nta kindi kiduha guhagarara, na amavuta. Amavuta niyo aguha kwihanganira ibigeragezo. Amavuta niyo aguha kwihanganira ibi bihe bya coronavirus, aho abantu bose bamaze guta ivyizigiro, aho abantu n'ubukene, aho abantu ubuzima bugoye, aho abantu babona ejo ntahari, aho abantu bavuga bati mbega kubaho bimaze iki. Amavuta niyo aduha kwihangana, niyo aduha gukomera. Amavuta niyo aguha kwihangana bakuvuga, bagutuka, bagutwara uko biboneye. Amavuta niyo aguha kwihangana. Amavuta niyo aguha kwihanganira ibibazo byo mu nzu, ibibazo byo mu rugo. Amavuta niyo mpamvu icyo dukeneye, ayo mavuta akenewe mu buzima bwawe. Nivyo twavuye mu ndwi ya Pentecote, Imana abo yabatije yarababatije, ariko uyu munsi sinzi impamvu Imana ivuga ngo amavuta n'amatara turabikeneye. Abanyabwenge barabyakira, abanyabwenge bagendera muri vyo. Nawe b'umunyabwenge, kuko abanyabwenge nibo bazosanganira umukwe mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge tuti amen. Nsoreje kuri iki kintu ndiko ndasoza. Niki gisaba kugira ngo usanganire umukwe? Niki gituma wabasha kurindira umukwe? Icyambere, banza wirimbure kuri umunyabyaha. Buriya umuntu ataririmbura ko ari umunyabyaha biragoye. Ntago uzigera ubona umukwe mu maso yawe ukiri mu buzima bw'ibyaha, ukigendera mu nzira idahesha Imana icyubahiro. Ntuzigera ubona umukwe. Kandi twese turakumbuye umukwe, twifuza ko umunsi umwe tuzomubona, twifuza ko umunsi umwe tuzojyana nawe, twifuza ko umunsi umwe tuzokorana nawe. Umukwe wawe aragukeneye. Haleluya. Umukwe rero nta kindi cyatuma umubona. Banza irimbure, mbe ubuzima bwanjye bubayeho gute? Mbega ndagororokera Imana? Mbega narakiriye umwami? Kuko wakiriye umwami aba yakiriye uwo mwuka, aba yakiriye ayo mavuta. Icyambere, Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibigeze bashikira ubwiza bw'Imana. Icyo nicyo number 1. Irimbure. Wewe wicaye ngaho utaramenya ibyo urimo, nizere kuza kubimenya. Irimbure. Mbega narakijijwe? Mbega sindakizwa? Mbega mbaye mu buhe buzima? Ubwo ubayemo bwose wemerera Imana ya masaha bwose irakora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo bose barakoze ibyaha, bose baracumuye, nta numwe yigeze abona ubwiza bw'Imana. Wirimbuye kuri umunyabyaha. Icyakabiri umenya nuko ingero y'icyaha n'urupfu. Abaroma 6:23. Ariko nanone ingero y'ubugingo buhoraho ntagakiza. Agakiza niko duhabwa mu bugingo budashira. Waba uri ngaha vrema, waba umaze imyaka, natanguye mbabwira nti imyaka waba umaze mu nzu y'Imana ntabwo iguhindura umwana w'Imana. Imyaka waba umaze mu nzu y'Imana ntabwo ikujyana mu ijuru. Nubwo waba uri expose imbere y'amajwi, imbere y'ubutumwa bwiza, wowe utarifatira ingingo yo kumwinjiza mu buzima bwawe, ubwo muri wa wundi. Icyagatatu, nubwo uri umunyabyaha, Imana ntago yanga abanyabyaha. Imana yanga ivyo bakora. Imana ikunda abanyabyaha. Nicyo cyatumye Bibiliya itubwira mu Baroma 5:8, ijambo riratubwira neza ngo Imana ikunda abanyabyaha, ngubwo mwari mukiri abanyabyaha ngo yarabakunze, ibakunda mukiribo. Bibiliya niko itubwira muri Rome 5:8, ijambo rikatubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi bose. Ntabwo Imana yavuze abayizi, ntabwo yavuze abatayizi, yavuze bose. Bose harimo abayanka, bose harimo abanyabyaha, bose harimo abantu bose. Icyitwa umuntu yiremeye, Imana yamutangiye ikiguzi aricyo Kristo Yesu. Nkunda kubabwira aya majambo, gukizwa twabironkeye ubuntu, ariko imikurire yawe mu mwuka ntago uyironkera ubuntu. Hari ikiguzi utanga. Usabwa kuba mu ijambo ry'Imana, usabwa guterana n'abagenzi bawe, usabwa gukura, usabwa guhaguruka, usabwa kwisonzesha. Ubuzima bwawe bw'imwemu niwe ubukuza selo umwanya uha iby'umwuka. Nubwo Imana iguhera Yesu ubuntu, gukura ntago ari ubuntu. Icyo ni icyambere.
icya kabiri abantu bajya bitiranya, nubwo Imana iguhera Yesu ubuntu, iyo ntiyamutangiye ubuntu. Mbuze uko mbisigura. Nubwo Imana yaguhereye Yesu ubuntu, iyo kuri yo ubyita ubuntu, ariko yo byayisabye ikiguzi kuko yatanze icyo yari ifise. Ntago mu Mana nihagije. Nicyo rero mukwiye kumenya, wewe waronkeye agakiza ubuntu, ariko wagatanze byamusabye ikiguzi. Iki rero nuko ukimenya, ubuzima bw'agakiza, imikurire y'ubuzima bw'agakiza umuntu arayiharanira. Bizogusaba ikiguzi, bizogusaba kubyuka, bizogusaba gusenga, bizogusaba kwisondesha. Ubuzima bwawe bw'agakiza ubufisemo uruhare runini kugira ngo bukure. Mama yamini hagije. Haleluya. Nibyo Imana ikunda abanyabyaha, ariko ibyo bakorera byabo sinzi ibyo waba uri kurakora muri iyi minsi, ariko Imana iravugana nawe, va muri byo. Ntabwo ikwanga, yanka biryo ukora, kandi kizotuma utayibona ni biryo ukora. Ariko uyu munsi wahitamo ukavuga uti, Mwami Yesu, reka mfate ingingo, reka nkukurikire, reka birya nakoraga mbivemo, miteme wowe. Nukuri uzahabwa ubugingo budashira.